Baburong Park kiso ka chelang iya phan pura CM Dr. Tuliram Rong hanga phan ke rap ka chahang Lakhain ko rapor ni Lip constituency ki parlo pon sar thetimong arong amekar Baburong Park ki damtang aningkan priya chiklopen ang hopen avi ki janga kiso ka chalong lok penajok penang an kiso kisung chechak ponang lo bonta kiso ka chelang jia pan Baburong Park ki boydet ajok Mesen Hospital along se chelang damlong dedet lo lasi Baburong Park kiso ka chelang jia pan pura local MAC Pabitra Rongpi Karbianglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hanga phan nang rap vek tha pusi ka chuning ri pedopon Pleng po manikan hini po. Ki un iping yan jang pan aroy pen no. Chan jang pu aroy pen. Kisu ke? Anu ka na bigi jang ang ho bigi jang. Jang pik ani bang ta. Ki jang na ti ki jang susi po ya. Nok ta check up je phan pon pelang ma. Pon pi no hok ta. Dak lom te bok terai hospital ave ma. Du ta hi loving no ha thoi lo ing long pin na po vidya ni li tu ma long ke. Osi pon pe dalam ta. Garia ve tor ve e bait a ve thang ta ve ki du somar bi krai i bidia ve ke pin so bang so det long ke chi lang i phan ta war sai ve da de ni turita ni le mana lo la si pumbitro sar phan ni li chining ri gang tung la han lo hospital chi pon ji pu lo sita ja kong ve la si nang lang nang rap thap pu si ni li chining ri gang tung Petro sar phan da chining ri lo la sia ko nang chining ri thu li thot lo si ke hai telegram rong hang phan ta e nang ching ti pi tha la si ni li tung ke ing long thek tik gari motor ve ke ki su che lang ye phan ki pi mi ji phan ye ning hang lo sita ja kong ve la si telegram rong hang sar phan nang ching ki pi tha na pe nang rap tha pa si ni li hen ben chining ri lo Borpung pen Sergeant Tiso report Karbi Life